Karbi anglong news channel along berta than ponche bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha Nampia ingnar kateng khengpen inut bahisadubi aronga sarpimar apran kida Nijang Karbi anglong kiparlo Kiruni Southern Rainforest angkang kiparlo bahisadubi arong Nampia ingnar nanglut chokpen hem along tengkheng dampen inuda sarpimar apran dam nanglo Mati jonga chiklo ni phai isi ningkan suri hinira inkoira po arni Kiruni Southern Rainforest angkang bahisadubi arong along Nampia ingnar nanglut chokpen radatum kihung hangjok aporahut Dev Kumar Rajbar Asupi Susbu Kumari Arta Ningkan Inkoira Hini Aphan Apran Armu Tikang Detla Kachinidun Alamti Nampia Ingnar Ahemalong Dampen Hong Chetai Alongsi Teng Kengpen Apran Armu Det Pusi Birta Vitunlo Kiruni Pen Kam Sing Dera Report Karbi Anglong News Channel Lakha ingko da pho nilip constituency ke parlo ronghang arong arwada tum chingrum si HSDF asongalong bang pharoke thomra bang phokep arat APHL si a party pen chi OC HSDF asongalong chingbedun lappo pusi pherang ke amai ingni si pachini pon Matijong ni phai isi ningkan suri hinira inkoira phorni nilip constituency arlo ronghang arong arado an chingrum si APHL si a party pen che OC bang pharoke thomra bang phokep arat HSDF asongalong mas joining dun lapo pusi pherangke amai ingni si pachithang ponlo Lamte kapachithang ponang kokke lapuson helo APHL si asongalong dodun bom seta election chepahai un epin lasi nilitum HSDF asongalong si chingbedun lapo atheke sarajen timung ke Japon HSDF asong pensi hemprekang tim nangwan pithek jipu ningke the kedokok ajoine si APHL si asong pen che olapsi HSDF asong aphan ho or pidun si non ke wangji ningkan suri hinira inkoira trok a election ahut ke HSDF asong aphansi vote pidun lapo pusi pherang kia thengno pen klardak alamthe chepaklang pon lo pusi ning jepon Chepilap nang kilo berta R1 Teron report Karbi Anglong News Channel Aprangsi media korte tamaphan Pining we nilatum kachopha teng pen alang letum kebang pot churu parlo lasi pining we nilatum labang so press meet kang ni athe bangke nomor si bangke lalo aprangsi nilatum kedam tang anabangke APSRC long si dodon bom lasi nilatum la non APSRC long theke kedam tang an nilatum pu claim nun bom lo seta nilatum alang letum hempre kaphan mate labangso koson lo mate alang letum aphan labangso haiji pu ning kethe avedata joksi pening we nilatum la HSDF along si nilatum pening we labangso press meet pen ajok nilatum ake hai sara jentimung along si nilatum chepok don lo lasi nilatum pening we labangso sar rajen timung long ka chepok idun nangko ka theke lalo atheke alangli ke claim ke dam bang nilatum ke thek don long la son hen lo atheke non labangso hempre ka farman alangli pen ke wan ji aphan alangli ke claim popu nilatum ning che the pensi labangso press meet pen ajo nilatum pachini lo la pen non ke bang jilang along atheke pening we ke ajo lapuson kang ting pen ajok nilatum ongdung pen ke labangso press meet tami nilatum ingni pon othek thede lo la sinon ke bang jilang mas joining along ke un an atheke bang pharo thom an ba ke nilatum chepok anso se labangso mas joining along ke dun japhan nilatum chepeklang pon thuji pusi pening nilatum la non kewang jilang long ans tamila SSDF along theke rajan sarajan timong long si nilatum un on pen claim dun pola pen un on pen alangli ke claim ke dam long chirap dun popusi pachini pon alangli sar
ro piso kan ninge kalang lo a hok lo la sinili tum non la mass joining along bang an nili tum ke bor I ke ba ka chipo odo I pan ke nili tum ta bor I dun po alang li tum SPLC tum nong chipo odon ong sita nili tum ke unidelo bon sita nili tum nona bang ke bang gi phan la sa rajan temo phan si nili tum bang ke non ibar batai si bang ni tum lang pidun po lang nun po si ke bang gi 2006 di bang nili tum la sa rajan temo phan si nili tum election vote bang nili tum pidun po ko ong dung pe jam ta nili tum cherab dun po ning we labang so ning ka che thei pon che paklang pon jiang thek bang ke sar rajan timung alang li ki klem mi sen la pen alang li la pining 2026 aning kan along alang li phan election li tum ong dung pen sar pisar pu ki bgt pen li tum pahai dun ji phan chi sik pon lo la si ni li tum na ka dam tang along an ta me ka prek asong long li tum chi po og run pen sta me alang li tum thang nata ke mesen ason na paklang the na si pining pen bang ke ni li tum do an sta me la sar rajan timung phan ke pahai ponji phan si ni li tum chi sik pon ding la ni li tum non ka chi sik pon tang do ta ni li tum bang pharo thom ra bang pokep do lo la si non an so se ke pong ponji phan sta me ni li tum body pon la ni li tum ning ke the do kwa the bang ke alang li long ni tum che pok dun de ko sta me alang li a record bang me sen la pen alang li ki claim ke dom no an sta me ni tum ke thek dun long a teng putte alang li mi pik an la si alang li ki du ki lak tum phan ta lang o la si ni tum ke an so se alang li phan ang song ke pali yi phan on an pen ni tum do an sta me chi pok dun po la sa alang li phan pining bang ke pa hai vek po nilitum je ai ka thar sarong ke dudun bom tapenang ning kan dolo sitame alang li aphan nilitum ko ane chi paduk dun pen sitame alang li thang nat ang thek ta na baklang thek asi nilitum bang ke non bang ke karbiang long hem prek ke nai pu ajoi ni si la sar rayen timung aphan si nilitum ong dung pen chi po ok dun lo ning ve pen alang li phan la non election nang along pahai phansi nilitum ka du ka be ta me chi si pon ding ban si dolo ka du ka be la bang pharo thom ra bang phokep amuni nilitum non chi si ding ban alang li phan ke pahai point phan nilitum chi si pon Ni sir kep ke pleng mate angdung kiti usal silai school pen seki kapajut Lakha inko de trok dua barguri MSC constituency ke parlo dolamara angkangalong usa international limited atumpen chipater piponsi ni sir kep apartment dolamara cultural complex salong seki kapajut ajai mek along karpi anglong autonomous council education Richard Tokbea hinpen DMSA silver jubilee celebration ahut pacheton dunsi bangkrip ho atumaphan peke roy akor lapen certificate sitami Tokbea sang hopen pajirpon Chethanda me kedam tang niphai inkoi arni pen pangcheng ponsi ni serkep apartment usa silai school atum dolamara angkangalong lapuson akejoy pen oversight kipipon long lok lake jasimet dua bargri constituency VDC chairman sarkoi rongphar ke claim kachepidu ka joksi lapuson oversight long ponlo lapen akejoy pen bangkrip ho atumaphan seke pa endun long lok ajok jasimet VDC chairman sarkoi rongphar Richard Tokbi atumaphan beneficiary atumpen kachoro sitami pajirpon Lason si nonako bangkrip ho atumaphan akejoy pen seke pa enpon longlo lapen seke sitami tang pimilo Lapen usa classical silai teachers training program along Kacherab Dunatum Lake Green Action Foundation Lapen Kohora Soil Conservation Range atum hello Bangso ajay mek along aluhi sarpo amman pen Karpi Anglong Autonomous Council Education Richard Tokbi Pramap Kumar Sarhan Director GAF SK Dan CEO Lapen GAF Chief Guest Dr. Sampat Kumar Dinaton National Institute of Design Jorhat Gulf of Assam
Lapen VDC Chairman Sarkoi Rongphar, NID Director Sampot Kumar, Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang, Kohora Soil Conservation Ranger Sanjoy Gogoi, John Cutter, Daniel Terang, Lapen Ong Dungatung, Chetong Dunsi, Jaimek Mesen Pen, Pachunpo. Dua Barguri Pen, Adverson Ko Report, Karbi Anglong News Channel. এই যেটো নর্থ ইন্ডিয়া ট্রেনিং প্রোগ্রাম উষা সিলাই কেন্দ্ৰৰ লগত আমি লগ লাগি পেলাই ট্রেনিং প্ৰোগ্ৰামটো অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ এই কাৰ্বি আংলঙৰ যিখন ইয়াত ডলামৰা এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল মহিলা আছে তেওঁলোকে যাতে ঘৰত এনেই বহি নাথাকি পেলাই তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম কাজ আছে বিশেষকৈ মহিলাই সিলাই কাম কৰি ভাল পায় সেইটো কাৰণে আমি উষা কোম্পানীৰ লগত কথা পাতি 15টা মেচিন আমি তেওঁলোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু সেইটোৱে নহয় এই তেওঁলোকৰ মেচিন লোৱাৰ পিছত 9 দিনীয়া এটা প্ৰশিক্ষণ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হতুৱাই ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু সেইখিনিকে লৈ তেওঁলোকে আজি 9 দিন শিক্ষাৰ পিছত আজি আমি তেওঁলোকক হাতে হাতে প্ৰত্যেককে মেচিন আমি হেণ্ডওভাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ CMৰ থ্ৰেডি গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ এইটো এটা জাস্ট আৰম্ভণি এতিয়া তেওঁলোকক আমি এবছৰলৈ গোটেই বস্তুটো মনিটৰ কৰিম তেওঁলোকে বিচৰা মতে আমি বিচৰা মতে উষা কোম্পানীয়ে বিচৰা মতে তেওঁলোকে কামটো দিছে নাই সেইখিনি চাই আমি তেওঁলোকক মনিটৰ কৰি ফিউচাৰত যাতে ইয়াক আৰু আমি এক্সপান্ড কৰিব পাৰোঁ বৃহত্তৰ ঠাইত হেতু আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনিতে আমি অকল যে আমাৰ কামতে লাগিছো এটো নহয় আমি NID নেশনাল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইন যোৰহাটৰ ডাইৰেক্টৰক আমি মাতি আনিছিলোঁ এটো কাৰণে যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে যিবিলাক বস্তু বনাব হেতুত যাতে ডিজাইন ইটো ইন্টাৰভেনশন খুব সুন্দৰকৈ দিব পাৰে আৰু অকল লোকেল মাৰ্কেটে নহয় নেশনাল আৰু ইন্টাৰনেশনাল মাৰ্কেটতো পেনিট্ৰেট কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে আমার লগত NID डायरेक्ट वो मदद हम कर लेंगे उसको थैंक यू जैसे भी और ऐसा सीखने के लिए बहुत ज़्यादा है उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था कर हाँ पढ़न जैसे भी महिला लोग बहुत है ये सब सीखने के लिए हाँ। उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है देखिए ये व्यवस्था जो है कपड़े बनाने का सॉरी गारमेंट्स बनाने का जो व्यवस्था है वो लगभग बहुत साल से मतलब क्लस्टर डेवलपमेंट इसको हम बोलते हैं तो ये क्लस्टर डेवलपमेंट बहुत साल से चल रहा है तो जितने भी महिला इधर आते हैं ना वो कम है ऐसा है तो हमको अगर 5,000 6,000 महिला भी आ जाएंगे क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो है पर मंथ कम होता है अगर वो स्केल अप हो जाएंगे थोड़ा सा और वो भी ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा अभी तो कुछ भी नहीं इस अगर इवन इफ 3,000 महिला भी आ जाएं ये काम करने के लिए अब मार्केट है उनके लिए लेने के लिए सो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है अभी मार्केट में बड़े बड़े कंपनीज को भी हम डाल सकते हैं और हैंडलूम का भी मैंने डिस्कस कर रहा था हैंडलूम इधर बहुत अच्छा है हैंडलूम का भी फैब्रिक हम यूनिक हैंडलूम शर्टिंग्स या ड्रेस मटेरियल्स हम करा सकते हैं तो महिलाओं के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं अगर उनके पास इंटरेस्ट है तो हमारे पास मेथड है करने के लिए हाँ वैसे भी अभी तो उन लोगों के लिए है और ऐसा भी सीखने के लिए और ज़्यादा है तो उन लोगों के लिए और ऐसा मशीन का जुगाड़ होगा क्या वो तो डिपेंड्स देखिए ये मशीन से जो क्वालिटी बनता है वो अलग है और बड़े बड़े मशीन से जो क्वालिटी बनता है वो अलग है अभी देखिए बड़ा बड़ा हमको ट्राउज़र करना है तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और इसके साथ स्पेशलाइज्ड मशीन्स भी चाहिए हमको तो वो सब हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर कैसे हम बोलते हैं वो अगर कॉमन फैसिलिटी सेंटर हमने एस्टेब्लिश कर लिया तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्लस्टर्स बहुत सारे क्लस्टर्स बना सकते हैं जैसे आपने बताया तो वैसा भी हम कर सकते हैं प्लानिंग कर सकते हैं ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है नया कुछ नहीं है एग्जिस्टिंग है बल्लारी है कर्नाटक में वो बल्लारी जीन्स का क्लस्टर इसी से स्टार्ट हुआ वो लोग जाते हैं घर घर जाके वो कपड़े दे के आते हैं और शाम को जाके सिलाई हुए गारमेंट्स को लेके आते हैं तो ये भी काम हम कर सकते हैं सर थैंक यू चार्ली पिनियन के निकैप लो है निकैप के चॉकलेट से तमें एक दिन बंगे गैप लो 9 days लो पूरा के सिनिंग आरोंग लो लपेन नंगे थान ता थेक दुन लो पेनांग ब्लाउज नंग थान लो लपेन प्लाजो अम्पर बंगे कुर्ती नंग थान लो लसिलाहाय नंगे थान पद अन बंगे निली तुम ता हेमले दाम जोई पुस्ता में छे रॉय दाम थेक पो ला बंगे नॉन निली तुम लॉन्ग लॉक लो पते हेम बी जॉय लॉन्ग ले ला बसु नंग पुपन लो निली तुम ला के पाप्रांग पन जे फा कचिंग थोर पन जे फा ला सॉन्से नि तुम फान नंग पिपन लो ला सिनि तुम ला
Gadoga we dukan tammi la son chkhuli pen si paprang pon bom nang pola pen ke Charlie yi tum do pulo tang te la son sinir tumako anut ka prek phansa me nili tumla dak than pon nang po আৰু ফাৰ্ষ্ট ব্লাউজ শিকাইছোঁ পাছত কুৰ্তি শিকাইছোঁ পাছত প্লাজো শিকাইছোঁ ইমান লাৰ্ণিং বিলাক এটা সম্পূৰ্ণ জানিছে নে জানিছে পাৰিছে নিজেই চিলাইছে হেঁতি ইয়াত যদি দোকান থাকিবলৈ মন নাই মন যায় তেনেহ'লে হেঁতি এতিয়া দোকান বহাব পাৰে পাৰিব পাৰিব অঁ পাৰিব 9 দিনত ইমান পাৰিছে নিজে চিলাইছে নিজে চব কৰিছে নিজে দোকান খুলি চলিব পাৰিব আপোনাৰ নাম কি মোৰ নাম লক্ষী দেৱনাথ আপুনি ক'ত পৰা বোকাঘাট কেইদিন 9 দিন ঠিক আছে মানে স্কুল আছে Amri Mondal Congress Committee atumpen pherang ke amai ke phapon lapen kedam tang dongka mukam along inut bang hini atum chumatha wong si mas resignation rally kapaman pon ke nilitum Amri arat ke Manghu he pusi pherang ke amai ke pha along klar dak pen pachini pon Karbi anglong lakhahini Amri constituency ke parlo ompanai along Amri Mondal Congress Committee atumpen pherang ke amai ke phapon Sonsi labangso pherang ke amai ke phapon along IC President Gulab Singh Puma Amri Youth Mondal Congress Committee Kongchunbang Jiwan Ronghi Amri Block Congress Committee Kongchunbang Enderful Ingti Lapen Ompanai LP School Both Congress Committee Maiphu Jonel Teron Lapen Ongdung Arwadatum Chetongdun Labangso pherang ke amai ke phapon ang kokla ke keramtang phaikunie chiklo ni phai ingkoi da troxier ni ajahak Amri along Congress leaders atum mass resignation program along kapamanghu kapamang rampon pen rataphan kali kalang Arpu kipi pon pen mass resignation kachipidun et lapen nilitum resignation chipi et loapot Amri along ta Congress a party avilopu radaphan kethan tap alam thesi alangli tumpen than pachini pon pusi nilitum Karbi Anglong News Channel apherang ke baskarong pipen berta nangpali nilitum ladak rat ahong jai dak Amri Mondal Congress Committee Kuikan kifa dalam tinggal lo. Jadi kedam tang hari ini ni file untuk proxy non ladak Amri Mondal Congress Committee. Jalin atum along atum resignation sepidam dat. Penamat pinangan atum akisung son committee Jepang koklo. Lasi non nili tum putot dalam su Congress Party kapang tang kuyi pan tum komiti Jepang tang lo sila kedam tang atum ana bangke nili tum ang tum hani kedam lo non nili tum putot akimi ini geseng pon lagi anu se party kang tang pon Jepang kurani tum ini ingrum lo lapen ke Amri Ahumostia nus kami itu arong tin lakan us komiti tin kami itu labang sobirta IPJ pansi ini rata hinggan labang so alam kan pangdak penglo আজি আমি নৱেম্বৰ 30 তাৰিখে আমাৰ ইয়াত আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া লগত প্ৰেছ মিট দিয়াৰ কাৰণ হৈছে যোৱা 27 তাৰিখ নৱেম্বৰ মাহৰ আমাৰ আমৰি মণ্ডলৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আদি কৰি আমাৰ আমৰি মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটিক এৰি থৈ আমাক এৰি থৈ যোৱাৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁলোকে আগতো কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈকে আহিছে বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে তাৰপিছত এতিয়া কোনো এবাৰ তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক এৰি কিনি তেওঁলোকে কোনো এবাৰ বিজেপিলৈ যোগদান কৰিবলৈ গৈছে এই সিহঁতৰ যোগদান কৰিব যোৱাৰ কাৰণটো আমি তেখেতসকলক আমি বাধা নকৰোঁ কাৰণ কিয় আছে পলিটিকেল হিচাপত আমাৰতো সদায় দৰ্জা খোলা আহিবও পাৰে যাবও পাৰে গতিকে আমি আমৰি মণ্ডল কমিটি আজি আমি ইয়াত
গোট খোৱাৰ কাৰণটো হৈছে আমি আগন্তুক দিনত কেনেকা কৰি আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ইয়াত শক্তিশালী কৰি কিনি আমি আহা নিৰ্বাচনত MLA ইলেকশ্যনত আমি জয়যুক্ত কৰি কিনি আমি জিকাম বুলি আমি সকলোৱে আলোচনা কৰিছোঁ লগত আহা MSC ইলেকশ্যনতো আমি তেনেকা কৰি কিনি আমি আমাৰ MSCকেও আমি ইয়াত জিকাম বুলি আমি সকলোৱে ডিচাইড কৰি আমি আজি ইয়াত প্ৰেছ মিটটো দিয়া হৈছে এনেকৈ কিভাবে ଏବେ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଚିହ୍ନିjau କେଜମାନି খেলা দহিকা আংল চন্লিবা 7 তারিখ যে আমরি মন্ডল কংগ্রেস কমিটি নে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আর পাঙাই লিভিং র যে ইউ আমরি মন্ডল কংগ্রেস কমিটি গো কাঠালমেন্ডে ইবুর বিজেপি পার্টি জিং জয়েন দিনা খালিগা বেগালো ইবুর তো আগেবো কংগ্রেস এখানা বিজেপি জয়েন ফ্রম জলালিকা BJP na pibur Kongres o kiga ar ethabo pibur Kongres na BJP na pibur paliga ene chingdo bigam ha lithawa living ro chingdo political hisabo chingdo pibur go ching sargo bo joborjosti ya pingan pibur liga aro kiwa MLA election am sido ching pibur jakun gebo ching jo ching Amri LSU ching candidate ko ching Padi rimende sini san mende sing pudi kata laga sing kiwa election am si MLA candidate ko sing yo ching Amri constituency phanangai bo sing chini so ara pegal pi thawa tin khon mano sing chaka election ongai bo sing isi the khon living paos mande sing chini so mande sing akhari do sewa mai poston West Karbi Anglong Ulukunchi Ahawara Long BJP party pen long le pata keron ajai me kedengpo. Mati jonga chiklo niphai isiar ni Karbi Anglong Autonomous Council pen Chepatur Piponsi Phurthimi Akemang 2.0 Chinthong constituency ang Kangalong Don Suri Phora Pharu Sira EC Ahem Tunaphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ahin pen long le pata pajir ponlo. Bangso Amayalong CEM Dr. Tuliram Ronghang Local MSc Avijit Gro MLA Dorsing Ronghang MLA Rup Singh Teron EM Yufin Maslai Board Chairman Karbi Anglo Autonomous Council Land and Revenue Department Atum Chetong Dunsi Bangso Phurthimi Akemang 2.0 Longlea Pata Kiron Amai Mesen Me Etpensi Mai Pajutpon Dipupen Nankelo Berta Relson Hanse Report Karbi Anglong News Channel Lasi pini ako Phurthimi Akemang 2.0 pini dak Chinthong consensus long angrum pet pen suri phora pharui sira isi abang kubang kretum bhat long le pota ake joy pen India kanglong no hok state long da avelang ake joy pen long le pota kero lapen ke premium MLA pin pen lapen ke bifawanam da MLA pin pen lapen ke potana ngachen ninja phanta da Karbi Anglong Autonomous Council pen si basta kilo ke dam ke bangka awar sai kilo lapen ang parta la so pota ang chen hot mane ke anu chi dubji la so mathas je council pen si ke chugujuna parman da pilo lapen ke laya pendel stage pen chenglok kijuna lang pen chenglok council pen si ke thik ko Karbi Anglong Autonomous Council me thang aking ke charjap ji awan sai ke longa jo inisi bini Phurthimi Akemang da me longle Akemang da me akejoy pen longle pota ron ponung na tumat haji je dak longle pota ke ron pen Karbi Anglong Autonomous Council je akapre ke development akam ke claim pin je phan by uki phokep trokep ke dake damji lo Phurthimi Akemang ke ron sita nituma thalo je rat sini tumhala hijumi na rat sini tumpan council na pangi rat sini tumpan na pehai kasi rara tumpan akejoy pensi long le pota ta pipon po munthi par siksi pini akejoy pen long le pota sir yongdong la jol mitros la ke all India si bonche along aprek raso ke tangpi de open na joksi pini asam long tame habdan dupi lapen ke
jol mitro tumta kelong ledu lasil hai kapilong edje phan state government central government chingbai pom prabjin pen jol mitro tumphan ke nitum council pen emethang jongjunga tangka pen TPG phan ni hukum piano non FP Aphuthak kon kana hobi mala fix tum ladakh ni tuman ge effect phede itum Karbi Anglong autonomous council thara effect asa la chinthong am tireng pen rong yang phong atuar la so contractor abang kelso ke claim bang kelso panglencher la sinili chief engineer phan nili kuelo abe prabje phan la penalang li poke January February yang bo and warnang kuriji Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do mi thak me kurwang thu